बोलो शंकर भगवान की जय। ভীম নামৰ এটা অসুৰ আছিল, যিটো হ'ল ৰাৱণৰ ভায়া কুম্ভকৰ্ণৰ ল'ৰা ভীমা। नियम आसे इको भीमा शंकर जातनी पहाड़। नियम आसे इको भीमा शंकर जातनी पहाड़ हो याते नियम आसे प्राचीन काल में आदि समय में अपना जखन याते राक्षस असुर आसिल भीमार उत्पत्ति केना के होल। भीमा जखन याते माने तार मां नाम आसिल करकटी और करकटी बाबा आसिल अपना दक्षिण भारते ताते थाके और जखन करकटी में वाते आसिल और करकटी याते आसिल करकटी के पति आसिल तार संकारिक ऋषि भस्म कर दिले तखन करकटी याती आई बोल करकटी लगत जैसो अपना जैसो कुंभकर्ण जैसो बलात्कार करी से तैसे भीमा होई से आ भीमा संपूर्ण ब्रह्मांड में पूजा पाठ बंद करी दिसे। हाँ कोनो खाने पूजा हुआ देना बहुत परेशानी सारा देवता तो परेशान आसिल उस समय में भीमा कैसे कि तुम्हें बताओ तुम्हार शिव कोटा से तुम्हें कब शिव कोटा से। हाँ कोई माने जखन शिवलिंग बनाए आसिल ना उस समय में भीमा शिवलिंग ऊपर तलवार से प्रहार करी से पहाड़ करा पीछे शिवजी प्रकट हुई से और भीमा लगत युद्ध हुई से और भीमा लगत युद्ध हुई से युद्ध हुआ पर भीमा वरदान मांगी से कि यदि मोर ऊपर अपनी प्रसन्न आशा तो मोर वरदान दो कि मोर नाम अपना पूजा मोर आगे नाम है भीमा शंकर नाम हो। तखन शिव जी कैसे जे मानू याते कि रकम पार्थिव शिवलिंग पूजा करीबो 1.25 लाख तार मनोकामना पूर्ण होबो। देवता गला कामरूचे रजा कला हे कामदेव अपनी याते बंदी हला नसा तुम्हें तो शिवर अति प्रिय भक्त ना तुम्हें शिव आह्वान करा कामेश्वर रजा जेलर भीतर बंदी हलार भीतर ओम नमः शिवाय पूजा कर पूजा कर थकार अवस्था भीमा तो सेनागिला आसे हेने দেখা পালা তা पूजा कर থাকা কবা গেল হে ভীমাসুর আপুনি যোনটো ৰজাটো বন্দী কৰি ৰাখিছে না সি তাৰ শিৱক পূজা কৰি আছে এতিয়া আমাৰ দিগদাৰ হ'ব। ভীমাসুৰটো খং উঠি গ'ল হয়তো মই তাৰ মই বন্দী হলাত আছো যা মোক নৌৰাকি শিৱক পূজা কৰি আছে কাই শিৱ মোৰ কোনোতো কাই নাই। তাৰপিছত কি হ'ল যেতিয়া ভীমাসুৰে খং চং উঠি কিনে ভীমাসুৰ তপস্যা কৰা জেগাটো ঘূৰা আছে ঘূৰাৰ পৰা যেতিয়া ইয়াতে আহিলে
আহি কিনে সুধিলে এই কামেশ্বৰ ৰজা তোমাক মই ইয়াতে বন্দী হালা ৰাখিছোঁ তুমি মোক ইয়াতে নুশুবাৰ কথা কাক পূজা কৰিছা কাই শিৱ তাৰপিছত তেতিয়া খং দিলে ভীমাচুৰক মই এতিয়া ওম নমঃ শিৱায় এতিয়া বন্ধ কৰিব নোৱাৰোঁ এইটো জ্যোতিলিংগ মই ভাবা নোৱাৰোঁ ভীমাচুৰে কৈছে তই এইটো জ্যোতিলিংগ ভাঙা দি আৰু ওম নমঃ শিৱায় বন্ধ কৰ তোমাক নহ'লে মই এটা মৃত্যুদণ্ড দিম তাৰপিছত কামেশ্বৰ ৰজাই কৈছে তুমি এতিয়া মোক মাৰা কথা তোমাৰ কথা এতিয়া তোমাৰ বন্দী হালা আছোঁ মই তুমি যি কৰা তুমি তাই কৰিব পাৰা ঠিক আছেতো তুমি মোৰ কথা নামানেতো তোমাক এতিয়া মই মৃত্যুদণ্ড দিম যেতিয়া ভীমাচুৰে যেতিয়া তাৰ তুৰাটো ওলাই কিনে যেতিয়া কামেশ্বৰ ৰজাক যেতিয়া মাৰিব খুজিছিল না তেতিয়া বাবাই নিজে নিজে কৰ্ত সেইকাৰণে ভীমাচুৰক মাৰি দিলা ভীমাচুৰৰ চাৰিটো এইটো যিটো পানী মাৰি আছে ভীমাচুৰৰ চাৰিটো এইটো পানী মাৰি আছে ভীমাচুৰত এতিয়া বৰমাৰ পৰা বৰদান আছে এইটো জুইটোতো নুনুমায় যিমানে হেৰি হৈ যায় কিন্তু জুইটো জ্বলি থাকে তাৰপিছত কি কৰিলা গংগা মাতাক আহ্বান কৰিব ইন্দ্ৰদেৱ দেৱতাৰ আনন্দ তাৰপিছতে গংগা মাতা আহি কেনে ভীমাসুৰৰ এটা শৰীৰৰ গংগা ফুৰি যাই কেনে বাবাৰ এটা চৰণে চুই কিনে গুচি গ'ল তেতিয়া ক'লা ভীমাচুৰে হে মহাদেৱ মোৰ ইয়াতে বহুত অহংকাৰ হৈ আহিছে মোৰ ভুল হৈছে তুমি মোক এতিয়া ক্ষমা কৰি দিয়া তোমাৰ চৰণতে মই চিৰ জীৱনে আপোনাৰ চৰণত মই য'ত পূজা পাই থাকিম সেইটো কৈ কেনে তেনেকৈ থাকিব